Sa lava e le nei foi fa un poponga o telefone o le si fonga o le lo mua. O le tala mua. O le whaatitele ai o le taua I sa e tu tonu e le ngata I na onga ia a fianga I le te mao ainga o New Zealand. A e whape foi ona te le ai ma le a whaina I le soi fuanga masani o ainga te itasi o le tunuu. Sa whaalima I foi la tau I to mai whaapitoa I ma ta aupu tau le te mao ainga. E te le foi la whaina ai o paleni o Kiwi Saver tangata o New Zealand. Ai whape ona si iti ai ma le tau o le sua u whape ma le pensini o ta vale. Sa iai la pata inga mua I le ono tau ngata o le sua u ma le pensini a toa maisi malo si anga pe a o ina whaate tele le tau o le nei e pei ona iai le nei taimi. Sa whailo mai le whaatono le Infometrics o le Leo Brad Olsen e whapea o leo sa whainga Amerika I leo sa I no whanga o le malosi niukilia Iran ua mauti noa le whaate tele ai o le taua mai le tūlanga nei ai mua. Ta ua hoi a whai o le a whaini o sa whainga Iran e pei ona mōli mawina ia ma whapea ona a whiaiwa o lo Amerika ma tau mawhai e ta puni pe ta awhi fe malanga inga I le vai nuu le ta ua o le Strait of Hormuz e mauti nolava o le a anua I lunga le tau o le sua u wha le vāo malo. O le whautuanga fo I mai isi e to mai whaapitoi ma ta aupu tau le te mao ainga. E ta tau ia New Zealand o na ono saipe I le tūlanga I ono tūlai mai I le whaate tele ai o le nei taua. Ta ua mai fo I e le aise mea tele ma whai o na whai I le aru I lunga o le tau o le sua u ma le pensini. O lona winga e ta tau na fua le lei le whaonga ina o tamale mo ia whapena foi o na whaonga ma le whaetete ma ia Tala whea ngai le lei. O le tūtau I maketi o he whaatau inga ma mea tautupe na whaalia whapea o le whaafita auri mo tupe teu e pei o le Kiwi Saver o le maurunga lea o le fua o le inflation. O le taeau nei lea sa lipo tia mo iai le whaiau nios whainga le malo Iran e whaasanga I se malai wa lele I le tunu o Qatar lea e au pito I tele vaenga aunga mea taua Amerika o lo wha mautu iai I lea vaenga o le lorolangi. O lipoti mai Qatar na ta ua mo iai ia le pāpā o purufana ma mea tau I lunga o le ea I le laumua o le tunu o Doha a o tau mawhai vaenga aua Qatar e ta whana I lalo ia mea tau nei a oanga iane I le malai wa lele wha mautu iai ia vaenga au a Amerika. Ua wha maoni ai ia le whaia lea o se tali a le malo o Iran whaasanga I os whainga I pei ona whaia a Amerika I lea sāna te anei. Ua whailo mai e se sui o le ofisa o le minsta o le mai whawha New Zealand I Wellington e ono fiso swani le malo New Zealand I le avesea lea o tangata Pasifika ia ua poloka I se sae tūru tonu ona o le taua pe a whai e mawhai ma Tala whea ngai ia fuafuanga. Ona nafi lea sa malanga I se waalele Hercules o le malo New Zealand I se sae tūru tonu e fiso swani I tangata New Zealand o lo ofia o ese mai ma Iran ai whapea ma Israelu ona o le taua ua vevela ai le vāo ia tunu. O se lipoti tusia mai le minsta le mai whawha New Zealand wa wasa mana ia Wins and Pieces na ia taawai o lo ngā lulu e nei le malo New Zealand mai sia tunu o lo lātou au whatasi mo le whaatino ina o ngā luenga fisosani mo tangata o lo a awhia. Ta ua fo i le minsta I le whaatare launga o le awhaia ia le tiute masani o New Zealand I le tūlanga wha le vāo mā lo ma a whaia mawhai o le awha peona fisosani I le avesea mai lea o tangata o isi tunu e au fia ai mo tangata o le Pasifika. Taimi nei o loo whautuaina tangata o New Zealand I a wala I saonga le mui le whonga ele ma whaiona lato uia mai o lo tau ma whaina ma lo e maua ia le whaatangana e sopo ia ia tangata ia leina tua o yo isi tunu e lato te ono sopo ia a oso sola ese ai mai Iran whapea mai Israelu. Sa mawhaina mai o tangata o niwe le atukuki toke lau e whapea o la tau ia o sitiseni o New Zealand mai a whai o iei nisi mai ia atu motu I sa sae tūru tonu I le teimi nei
le tau o na usita ia whaatanunga o tu ina atu le mtanga luenga mo tangata o New Zealand ina ia o ese loa ma ia atunu o lo tau ai whaonga ina ai a wala tele pe a whai o lo o saonga le mu le i whailo ina mai po fe tonu le nuu o le atu lau ele atu i ai le wa lelo le malo New Zealand ona o tulanga tau le puipuinga ai o le wa lele Hercules o lo malanga atu ai ni sui o le matanga luenga le vai whafo ai wa pele matanga luenga le puipuinga po le defense. O leo wa amata on maita wina le alua i lunga o le tau o le pensini ma le sua au ta vale i te tonu o New Zealand nei mai ana whaalia mai o le whaiwhai umi o le tau o i sa e tu tonu e ono wha au popo ai leisi se furuanga e le se furu lima sene i le tau o le lita e tasi. Whailo mai e le leo Mike Newton whaalawo tonga o le Caspi le mata i tu wina le tau o pensini ma sua o sa maita wina ia le si e pe lunga o le tau o ia loa a le i whaia le o sa whainga i le sa a Amerika whaasanga i no whanga o le malo si niukilia a Iran. Na ia ta ua o le tau o le pensini iwa tasi le vai asa o le ua tua na iatu na sitia le wha sene i le lita. Veita ai on o iaile manatu a tonu o le a fo linga ia le neisi tanga i le mea ho i le neina tupu ina ua amata le tau a Lucia ma Ukraine le ana wha fo se i ona sitia ai le tolu se furu lima sene le tau wha au popo i le lita e tasi o le pensini wha pe ai ma le sua ho. O leo tau nuu i le Hague i Switzerlandi le li pāremi o New Zealand a Christopher Larkson mo le whonotanga al whaalapo tonga o le NATO. O whaamtalaina le whaatasinga o se whono tele ma le tāua a le nei whaalapo tonga le NATO ona o taua ia o tū lai mai nei e le ngata i sa tu tonu le wao Israelu ma Iran ai whape ai ma le taua lea o sa walia nei le whao tausanga o whaia pēr i le wao Lucia ma Ukraine. E le ngata i lea ai o iei fo i mātunga lunga i le tūlanga mautu o mea tau tūla whono wha le wao mā lo. O New Zealand e le o se sui a wai o le NATO mai o lona winga e le a wai le li pālemia i tau o rumanga o le whontanga. Veitai o le a maua lava noa e wheilo iai o ia matala noa i tai o le tele o mā lo o lo a wai i le whono e au fia i le Palestine Amerika ia Donald Trump ai whapea ma tai o le tele o mā lo o Europa. O le tūtau i le puipuinga o le ua umona whaailoa e le whainga mā lo so whaatasi i New Zealand e whapea e le tauana o atu i le tausanga e lua awhe tolu sultolu ua si tia i le lua pasene i a la whainga o na tupe whaahalu mō ngā luenga tau le puipuinga po o le defense. E lata i le lua se lau la whainga o tangata mai whafo ia ua whaahurua lātou tausanga mo le visa e ta ua o le visa auro po o le golden visa a le malo o New Zealand talu neo na whaia i ai le whainga malo i a ni swinga ina i a tau whaingo fiai o na talia i a tausanga. O le masino a perila le na whaia i le malo New Zealand i swinga le tula whono le nei ina i a toe whaingo fiai i tangata mau mea mai whafo o na maua lo lātou nofo mau i te tonu o New Zealand e wala i a lātou tupe e fia university ma teu whainga ruenga i nei. E taru mai le taimi ua o le se lau walus fruiva la whainga o tausanga ua tau lima ina ele ofisa o malanga inga po le Immigration New Zealand mai tangata ia lo ofia maua le nei visa. Whailoa le minister mo le whaatupula ia le tamao ainga o Nicola Willis o se swinga tele lea pe a whaatusa i la whainga se lau se fuluono o tausanga sa iai i le tonu o le lua ma le a whaatausanga i lalo o le whainga tuai. O swinga ua whaia ia inga o le nei tu a inga o visa e lua o na la lapo o vaenga o le vaenga mumua e ta ua lea o le growth category lea e mo mi ai le vaenga tupe e lei lalo ifo le 5 miliona ta la e ini vesi ai mo le umi e siri atu i le toru tausanga e ini pisinisi mani ati na e de tonu o New Zealand. Ai o le vaenga e lua ta ua o le balance category e mana omi ai le universi e se vaenga tupe tu sa mo le 10 miliona ta la mo le umi e 5 tausanga
ai pule le tangata i le tu ai ngā tina e fia whaafai ngā luenga i nā ilana se leni. O le whaingana iei mua se 45 miliona tā la sa mana umia mō tangata uma e fia tārsanga mō le visa auro le nei a New Zealand e mawhaiona nofo maua i le tono le tunu o. Whairo mai e whapea e o mai i le aso luas fultolu o Iuni e se lau la whainga o tangata ia o mai au na ilo mai mautino lava o le apasia i a rātou tārsanga mai le a whainga le nei e to fitu tangata ia o uma o na au mai a rātou tūpe mai o amatau na whaafai ngā luenga ai i pisinisi tono New Zealand o uma o na tui nātu iai o rātou visa. E to lima o rātou ia o universia rātou se leni i le vaenga o le growth category, a e to lua i le balance category, mai na whailo mai e le malo, e tu se whas 45 miliona tā la i le tupe a whai le ua amatau na universi nei i ia tāru sanga e pei o na pāsia. Ai olo i le fuafuanga a whai e pāsia uma, i isi tāru sanga, e mautinoa o le ao atu le vaenga tupe a whai e maua mai ai, i le valu se lau fase 45 miliona tā la. E to whātangata ia o mōlia e leo ma ua tua ia e whapea o lātou nei o sui a wai o se whaalapo putonga e whaamotui Wellingtone mō le whaatawina o whala au ma le waila au whaasaina. E lua se furu lima a e lua se furu tolu kilo kalama o le waila au whaasaina o le methamphetamine na whao e se mai e leo i ia tangata mai ua whaaria e tusa le tau o ia whala au whaasaina ma le 8 miliona tā la. Whaaria mai fo e leo e whapea o le masina o mawai atu nei le na whaanga solo ai sa lātou ngā yo inga whaapitoa sa ngā rulue whaatasi ai ma le ofiso le tiute le na o lātou māta i tui nai ia se whaala potopotonga sa masalomia lo lātou au maia whaana nāo waila au o ona i te tonu o le tunu. Whaingo ina lea ngā yo inga o le Operation Amani mai sa mawhaiona tāu fi ai le sili atu i le afe le au whainga o whala au e taua o le MTMA pills e tusa le tau ma le 5 se fulu afe tā la. E le ngata i lea a sa maua i fo i leo ma se whana atoa mani utu tau. O le vai aso na tenei le sa whai ei nisios whainga ale au susue i 2SS o Wellingtone ma o ina le na tau fia mo iai i e tangata nei e to wha e lua se furu ono tau sanga nga i le tolu se furu tau sanga le marutua ua whaia ne iai morianga i le umia ma le tufo i nātu le waila au whaasaina o le meth a e whapea le cocaine ma le MDMA a toa ai foi ma le marijuana. O uma ona tūrai i lātou nei luma le whaamsinonga i Lower Hutt a e whapea ai mo Wellingtone a ina whairo mai e leo o loo wha waupea i a lātou suenga. O loo i e moe e toi amataria le vai asa nei talanoanga i le vāo sui le mālo Papua New Guinea ma le motu o Bougainville e winga i se mālo tūma oti o Bougainville. O le mana o le whainga mālo o tūma oti a Bougainville ina ia i oe le mālo o Papua New Guinea e tau au i nātu i le tono o le Parliament i Port Moresby i le taunu unga o le pālota whaapitoa po le referendum le sa whisiringi ai tangata o Bougainville pe de tau ona tūto tāsi i lātou pe le ai. O le unga o le pālota whaapitoa na matua furisi ai tangata o le motu i le fua e iwa se furufitu tesi ma le 5% na i oe e le tau ona tūto tāsi o lātou motu mai pulenga ale malo tele o Papua New Guinea. Veita ilai le ise malosi fa ale tu la fono o le pālota ai pe o le taunu unga le nei o lo fa alangolango iai i tai o le motu o Bougainville mai o lo manao e ave i te tonu o le Parliament i Port Moresby e whaia iai se whaai unga motu. E se fulu aso o fono i kalai estete i tu e lua o le nei ma ta aupu ai veitai e le i maua i se taunu unga motu. O lo avea o le lisa avea ma Covansilio New Zealand ya se Cherry Mataparai na filfilia e fai maso upualo ia mo lea wha moe po le moderator i Tala noanga nei na ia ta umai o le malienga na maua i Tala noanga ia se fulu o se malienga lea i le wā wha Melanisia e ta ua o le Melanesian Relationship Agreement
le fa moe e tala no ina I tu e lua I le vai aso muli o iuni e le itu ina mai se au I linga o le mlienga e pe ona fa atuina e le motu o Bougainville a sa to e fa mawhaina mai e le la tau loia o le li o e siki o Marsad e le tali e Bougainville ia se whainga malo I lalo o le wha marumarunga a le malo tele o Papua New Guinea. Ua solo fuga le wha msinonga wha ai tu malo I au ki lani I o molianga sa whaia wha sanga I le li le kopi se alo Samoa le li o Caleb Clark mai na mafua ona ua sola ese o ia mai leo I lana wilafi e le I tu iai ina ua taofi taruai le sawa. O le winga o le nei wha ai unga le wha amsinonga e le wha mawina ia lana soli tu la fono I tu langa alo ia ai ua se ia lona le sene a me ta vale mo le se furu lua masina se ia o ila sa lua fultasi o iuni I le tausanga a sau lua afe lua se furu ma le ono I se li potele wale se wasa lau New Zealand a ta ua ai le mafotia o le li o Caleb Clark I le taimi na lawi na ile wha ai unga le wha amsinonga ai mo I se ona nasoso ma le whaai lo mai o le filfilia o ia I le aua le olpeleki New Zealand mo le tausanga nei lua o lua lima. Whaalia le whaamsino a whaamaunia ia le solitu la fono le nei dau le lea o le a te le lama ia le a whaai na i o lona tau mwhai I le taalonga le kopi mai na ia ta ua whaamalia ina le whaamsinonga I le tulanga o le to e tula I mai o se mea whaapea ia a fia ai le nei e li talavau. Ma fua morianga nei e whaasanga ia Clark ona o le aru sao o le na wila hafi o le to ainga o le Yamaha I le awalotele le Great North Road o se vaenga e na o le limo se fulu kilomita le mao lunga o le tapula o le sao a mo ta amale ma wila hafi. Whaalia e Caleb Clark I le autus Tala I a lona salamo I le mea na tupu ma ia whaamawala loai I le whaamsnonga ai maise le uwisa o le leo maisi tangata uma ona o le sasi o lana whaata tau I le po. I tālonga, o le peleki mua le ua filifilia mo le nei tausanga, lua lima, e to lima I tama fau wao fiai, e pe ona whaai lo mai whalau I tele le whaia o ngauru ia Scott Robertson, ma la tau e filifilia le au I le songa fua nafi. O le lii o Timothy tawa wai lea e ta alu I le leinei tua a le Highlanders e na o le pau leo le tangata fau o filifilia mo le leinei tua a le olpeleki a o le isi to wha o tama fau e mo le leinei tua lea e a le leinei luma po le forwards lea e au fiai I a le alo Samoa mai le lomua I Wellington nei o le lia Duplessis Kirifi o lisi tolu o Ollie Norris o le prop o le au o le Chiefs ai wa bele li o Brody McAllister o le huka a le Chiefs mo le loka a le Highlanders o le li o Fabian Holland o lo tu mau I Scott Barrett I le tofi kapiteni a o kapiteni lango le au o Ari Savea ma Jody Barrett o lasa o dai au le poto rai I au kilani le au o filifilia New Zealand e tā pena ai mo tālonga whaalewao mā loma le aua whalani o le tālonga mumua e whaia leila so lima o Iulai. E tālonga kirikiti le tu pāo ta maitai I le vaenga o le T20 ua manu malo ai le au a Papua New Guinea I tālonga whaalewao mā loa le Pasifika sa whaia le ai I Port Moresby. O le tauwanga le nei le Invitational T20 Tournament ua malo ai le au a tamaitai a Papua New Guinea e whaingoina o le Liwas. O le tālonga whaiu a le au I le stona ina tenei na malo ai I le au a Sāmoa. Se lau tolu waru ai o Papua New Guinea sa tuli le au a Sāmoa ai na pepe uma e na o le fast full whao lato ai na maua. Ia ma ua uma ai ma whaiu le taamirsanga e le I maua se malo le au a tamaitai mai Sāmoa mai ana taalonga I ono. Ia o le whainga le nā le nei whaapoponga o talafou